Na wewe? Thirikari ya kaunti ya Nairobi ikinyitanira na arutwo kuma mathukuru ngurani ma university ni matabanirie mihango ya gutheria riera muciini munene wa Nairobi iri ta njira imwe ya kuonania wendo wa kurumbuia maria maturigicĩirie. Kuhanda miti, kuhata na guthambia hamwe na kurogota giko ni imwe ya mihango iria itwarithirio na mbere mutaratara-ini uyu. Mubango uyu na uria ni wa mbere gukuruhania arutwo a university ni utanyitwo gutabanagio kaingi ithenya-ini ria gutigirira andu ni magia na umenyo hamwe na kuhe riri mucii munene wa Nairobi. These are university students who understands why we need to have a street that is clean. So we are going to do this exercise, and this will not be the first one. We are going to have as many activities as possible to ensure that we restore the sanity that used to be in Nairobi. Makiranira kuongerera matangi ma gwikirwo giko mucii-ini wa Nairobi, atongoria oho ni mahoete aikari na onjoria kurumbuia maria maturigicĩirie ihoya riria ona arutwo mahoete aruna ao kuma icigo ngurani. Komreja na angi kuria mucii ngida kumera atiriri akiturore mazingira maitu tumatungate tuteithanie kubundithania ona kiria turathoma twi thukuru tote ku implement nigetha tondu no thino turaikara atiri handu hangi. Arutwo moigite wagi wa umenyo na uigĩrĩrĩki ni itumi nene iria icangagira hari guthukia maria maturigicĩirie. Ni mahoete thirikari ya kaunti iyo kugia na uigĩrĩrĩki na gutigirira wira uria marutire ndunatuika wa tuhu. Tunapohakikisha kwamba tunatunza mazingira, wacha iwe msingi kabisa, na kupanda miti pia tuhakikishe tunatunza, na serikali ikuwe inafuatilia miti ambayo tunapanda, kwamba isije kuwa kwamba tunapanda tu na tuangalie kwamba tunahifadhi. Ithenya-ini ria gutigirira riera ni riagerera ni itemi ria mundu wothe ari munini kana mukuru kwendana na maria maturigicĩirie. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku mucii munene wa Nairobi, nie njitagwo Nyambura wa Muiruri.